سەرۆکی ئەمریکای دانلد ترامپ ئەو مارکۆ ڕوتە دەرکەتن پێشبەری ڕاگەهاندنی داخوایانیدان دانلد ترامپ داخوایانی خۆ دەگوت و خویایەک و پەیمانە هاتنێ بە ئیرانی ڕێقەدیایە هەروها دیار کرد و ئێدی ئەو نەما دانوستاندنان بە ئیرانی ڕێدکن ئۆڕایەدارên ئیرانی وەکی نەخۆش بناو کرد. ترامپ هەروها نەرازیبوونا خۆ لە هەمبەر هەلوێستا ناتۆیە لەسەر هەم گرۆنلاند هەم جی ئیرانی نیشاندا di heman demê de îdia kir ku di nav hevpeymaniyê de bi awayekî dadperwer nêzîkatî bi dewletên Yekbûyî Amerîkayê re çênabin. Wî zêde kir ku Washington ji bo parastina NATOyê zêdetirî trilyonek dolar xerç kiriye. Lê got ku hevpeymaniyê piştgiriyeke ku dewletên Yekbûyî Amerîkayê hewce dikir ji bo robrûbûna tiştê ku wî wekî dewleta pêşeng a cîhanê ya sponsorê terorîzmê bi nav dikir nedaye. هەروها وی وها ئیدا کرد و دەولەتین یەکبوویین ئەمریکایە لە گۆری ئەندامێن دن بە ئاوایەکی نەهەفسەنگ بەشداری فینانسمانە ناتۆیە دبێ. Di derbarê Îranê de Trump diyar kir ku Îranî li pişt pirsgirêkên li herêmê ne û got ku dewletên Yekbûyîn Amerîkayê gelek dem wenda kiriye bi danûstandinên bi Tehranê re dubare kir ku ew ê nehêle Îran çekek nuklerî bi dest bixe.